ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Савсан Ғайёрзода. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тоҷикистон ватани азизи ман, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав. ин озмунҳо дар соҳаи фарҳанг боз ҳам чеҳраҳои истеъдодҳои нав зам гардиданд. фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. корхонаи консервабарории ноҳияи Деваштеч дар ҳолати ногувор қарор дорад. масъулият ба дӯши кист? 70-80 нафар кор мекарданд, бо воситаи маош таъмин мешуданд. вазъи ҳаво ғайриинтизор тағйир ёфт. боришот ва сардӣ ба соҳаи кишоварзӣ чӣ таъсир дорад? тавсияи мутахассис. ҳатман бо аз нуриҳои органикиён ки поруи чорво истифодаи хуб карданашон дар кор. хоҷагидорони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба картошкапарварӣ таваҷҷӯҳи махсус доранд. муаррифии таомҳои миллӣ ва анъанаву суннатҳои мардумӣ, ифтитоҳи дуввумин чойхонаи миллӣ дар шаҳри Москва. дар ин ошхона бо расму оин нақшу нигор таомҳои миллӣ ошноӣ пайдо карда истоданд. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён ҷаласаи кумитаи тадорукоти озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва фестивал озмуни ҷумҳуриявии чакомаи гесу баргузор гардид ки дар кори он ҳайати комиссия, намояндагони вазорату идораҳо ва кумитаҳои дахлдор иштирок доштанд. зимни баррасии масъалаҳо вобаста дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, тартиби баргузории озмун ва тағйиру иловаҳои ворид гардида ба низомнома таваҷҷӯҳи бештар равона карда шуд. иштирокчиён ҳамзамон дар доираи низомнома баргузор ва ҷамъбаст кардани фестивал озмуни ҷумҳуриявии чакомаи гесуро аз шартҳои муҳим арзёбӣ карданд. дар фарҷоми ҷаласа ба ҳайати ҳакамон, масъулони вазорату идора ва кумитаҳои дахлдор ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва фестивал озмуни ҷумҳуриявии чакомаи гесу ва таъмини шаффофият дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соли сеюм аст ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. имсол озмуни мазкур аз рӯи номинатсияҳои композиторӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ гузаронида шуда ба ғолибони даври сеюм ва омӯзгорони онҳо тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофоти пулӣ тақдим карда мешавад. гузориши Бобокалон Аминзода. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман имсол низ баргузор карда мешавад. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷодии мусиқии нав, инчунин таълифи ашъори баландғоии ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастоварҳои замони истиқлоли давлатӣ баргузор карда мешавад. бо дастгирӣ бевоситаи пешвои муаззами миллат ҳамасола озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. дар он композиторони ҷавон ки бо оҳангҳои тару тозаи худ баромад карда метавонанд, номинатсияи сарояндагӣ ки дар он сарояндагони анъанавӣ ва академикӣ иштирок карда метавонанд ва инчунин номинатсияи навозандагӣ ки навозандагӣ академикӣ ва навозандагони анъанавӣ иштирок карда метавонанд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияи композиторӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ гузаронида шуда ба ғолибони даври сеюм ва омӯзгорони онҳо тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофоти пулӣ дода мешавад. ҳамчунин омӯзгороне ки шогирдони онҳо дар даври сеюми озмун сазовори ҷойҳаи якум мегарданд, бо нишони ифтихори аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. аслан
این آزمون‌ها برای دریافت چهره‌های نوی ساحه فرهنگ و رشد و تکامل ملکه‌های کسبی به نهایت یک تکان جدی است. راهبر دولت در این پیام نیز در این سمت نکته گذاری کرده، گفتند که در طول چند سالی که این آزمون‌ها برگزار می‌گردد چقدر پدیده‌های نو، استعدادهای نو در ساحه فرهنگ باز هم چهره‌های و استعدادهای نو جمع گردیدند. همچنین پیش‌بینی شده است که غالبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از جمله برنده جایزه افتخاری جایزه یکم، دوم و سوم بعد 3 سال حقوق اشتراک در آزمون نوبتی را پیدا می‌کنند. باباکان نمیزاده، خال محمد دولت، مقصد اخبار. имрӯз дар мамлакат барои рушди ҳунари дузандагӣ бо истифода аз матоъҳои миллӣ ва оро додани он бо нақшу нигори қадима тадбирҳо амалӣ карда мешаванд. бо ҳамин мақсад дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу гузаронида мешавад. имрӯз дар шаҳри душанбе даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу байни намояндагон бо иштироки ҷавондухтарони 4 ноҳияи пойтахт баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши манучеҳри сулаймон ва аҳлиддини карим. имрӯз дар шаҳри душанбе даври шаҳрии фестивали чакомаи гесу доир гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, фаъолони ноҳияҳои пойтахт ва ҷавондухтарон иштирок намуданд. нахуст иштирокчиёни фестивал аз намоиши анвои гуногуни ороишоти миллии занона аз ҷиҳати экологӣ, фоидаовар ва лавозимоти марбут ба парваришу ороиши мӯй, рӯй ва ғайра ки аз ҷониби занону бонувони ноҳияҳои Шоҳмансур, Фирдавсӣ, Сино ва Сомонӣ ба маррас гузошта шуда буд, дида намуданд. ҳадаф аз баргузории фестивал тарғибу ташвиқи таъриху фарҳанг, сунату анъанаҳои неки ниёгон ва арзишҳои миллӣ, инчунин тарғибу ташвиқи парвариши мӯй, ороиши пардози рӯй, ҳаракати мавзун, ҳунари болои машотаҳо, эҳёи анъанаҳову маросими миллӣ аз қабили мӯйбофон, зулфандозӣ, ҷамолакбандию кокулбофӣ мебошад. лозим ба зикр аст ки давоми 3 соли охир фестивали мазкур дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар тамоми қаламрави кишвар доир гардида баҳри эҳёи анъанаҳои миллӣ, таблиғи парвариши гесу, ҳунари машотаҳо ва баланд бардоштани ҳисси зебоипарастии занону бонувон мусоидат менамояд. мақсад аз баргузории фестивал озмунҳо ҳам аз он иборат аст ки имрӯз зани тоҷик тавонад он анъана, он ҳунари мардумӣ, он ҳунарҳои миллие ки аз аҷдодои мо ба имрӯз ба мо мерос мондаанд, мо ба дигарҳо мерос гузорем. фестивали шаҳрӣ аз бахшҳои гуногун аз ҷумла композитсияи адабӣ, намоиши ороиши мӯйбофӣ бо либосҳои қадима, пардозгарӣ аз ҷониби машотагон ва бахши фарҳангӣ иборат буда, он аз ҷониби ҷавонписарону ҷавондухтарони пойтахт пешкаш карда шуд. дар фестивал ҳамчунин ашъори баландпоя ва суруду рақс, ривояту таронаҳои мардумӣ оид ба ҳусну тароваи рӯй, ҷозибаи гесу, сару либос ва ороишоти миллӣ, истифодаи маҳсулоти табиии ватанӣ дар парвариши нигоҳбини рӯю мӯй, муҳофизати пӯсти дасту рӯй тарғибу ташвиқ гардид. дар фарҷоми фестивал ғолибони бахшҳои он ва иштирокчиёни фаъол бо диплому сипоснома сарфароз гардонида шуданд. манучеҳри сулаймон, аҳлиддини карим, мақсад ахбор. мавзӯи дигар дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон аз ҷониби соҳибкорону шахсони ватандӯз сохтмони иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла меҳмонхона, биноҳои баландошунаи истиқоматӣ, ҳамому сартарошхона, бунгоҳи тиббию синхонаҳои иловагӣ ва майдончаҳои варзишӣ идома дорад. гузориши Абдулҳамиди Назир ва Баҳодури Қурбон. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ вусъат дошта дар баробари ҷалби маблағҳои буҷетӣ, ҳамчунин бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша низ бо мақсади такмили инфрасохтори ноҳия иншооти гуногун таъинот бунёду навсозӣ карда мешаванд. айни ҳол дар ноҳия аз ҷониби соҳибкорону шахсони ватандӯз сохтмони иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла меҳмонхона, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ
ҳамому сартарошхона, бунгоҳҳои тиббию синхонаҳои иловагӣ ва майдончаҳои варзишӣ идома дорад. бахшида ба ин ҷашни пуршукӯҳи миллӣ дар 9 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия 341 иншооти дорои таъиноташ гуногун ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз аллакай 290 адади он сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар ҷамоати шаҳраки он ман 88 иншоот дар нақша дорем ва 70 иншооти онро мо айни ҳол ба истифода додаем. ин ҳам бошад сартарошхона, ошхона ва хонаи баландошонаи истиқоматӣ. дар баробари дигари иншооти муҳим сохта ба истифода додани муассисаҳои томактабии наву замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо аёниятҳои зарурӣ василаи хубест дар самти ба таълиму тарбия фаро гирифтани насли наврас. имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори ватани азизамон чунин муассисаҳои таълимии томактабӣ бунёд гашта истодаанд. дар ноҳияи ёвон боз як муассисаи таълимии томактабӣ яъне ориёна бунёд гашта истодааст ки аз ду бино яъне бинои сеошиёна ва бинои дуошиёна иборат аст. бинои дуошиёна барои 228 таълимгиранда пешбинӣ шудааст ва бинои сеошиёна ки айни ҳол дар ҳолати таъмир қарор дорад барои 87 таълимгиранда пешбинӣ шудааст. имтиёзҳои фароҳам гардида дастгириҳои давлатӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ соҳибкоронро барои анҷоми тадбирҳои ободонӣ ҳавасманд кардааст. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати такмили инфраструктури деҳот беҳтар намудани шароити зисти аҳолӣ ва дар ҳамин замина бо ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ барнома ва стратегияҳои мушаххас амалӣ карда шуданд. ин ҳама ободониҳо низ маҳз ба шарофати мустақилияти давлатӣ ва фазои орому осуда ба даст омадааст ва сокинони ноҳия аз ин ҳама ободкориҳо шукрона менамоянд ва дар ободии диёр ҳамеша камари ҳиммат мебанданд. абдулҳамиди назир, баҳодури қурбонзода, фирӯзи мусо, ноҳияи ёвон, ахбор. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Диваштичи вилояти Суғд 320 банди нақшачӯрабиниҳо тартиб дода шуда. То ин муддат бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия 280 иншооти сатҳи гуногун бунёду навсозӣ гардиданд. аммо бо вуҷуди ин аксар корхонаҳои саноатии ноҳия аз мадди назар дур мондаанд. ба монанди корхонаи консервабарории ноҳия ки имрӯз дар ҳолати ногувор қарор дорад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст. корхонаи консервбарорӣ дар маркази ноҳия ҷой дошта ҳамону дар ҳолати вайронии таназзул қарор дорад. комбинати консервбарории ноҳия дар гузашта аз ҷиҳати иқтидори истеҳсолӣ яке аз коргоҳҳои бузурги саноатӣ маҳсуб ёфта ҳиссаи он дар рушди ноҳия ва вилояти Суғд назаррас арзёбӣ мегардид. бо низом фаъолият доштану афшураи нӯшобаҳо ва хӯришҳои дар ин ҷо истеҳсол гардида баробари таъмини сокинони шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бештар ба мамолики дигар содирот карда мешуд. имрӯз вайрону валангор ва дар ҳолати ҳузнангез қарор дораду соҳибкорони соҳибмулкро ба ташвиш намеорад. таҷҳизоти даргузашта фаъол имрӯз зангзадаву корношоям бинои корхона рӯ ба фаношавӣ бешишаи тилезаҳову ба макони зиндагии доимии паррандагон табдил ёфта заминҳои гирду атроф пур аз алафҳои ёбоиву буттаҳои худрӯй гардиданд. нохилҳои хатти интиқоли барқ канда шудаву рӯи роҳрав афтодаанд ва ҳеҷ касро ба ташвиш намеоранд. дар саҳни ҳавлии корхонаи консервбарорӣ 30 адад зарфҳои оҳану бетонии ғунҷоиши ҳар кадомаш 60 тонагӣ мавҷуд аст ки солиёни зиёд зиборону аз тобиши офтоб хароб гардид истодаанд. 35 сол муқаддам корхонаи муқтадири консервбарории ноҳияи Диваштичи вилояти Суғд бо истеҳсоли афшураи нӯшобаҳои худ дар ҷаҳон шӯҳрат пайдо карда буд ва инак ин корхона имрӯз дар ҳоли ногувор қарор дорад. сухан сари он меравад ки 30 сол муқаддам корхонаи консервбарории ноҳияи Диваштич ҳамчун бахши ҷамъияти саҳмоми кушодаи корхонаи консервбарории шаҳри хуҷанди вилояти Суғд амал намуда 80 нафар занону мардони қобили меҳнатро бо кори доимӣ ва маоши арзонда таъмин мегардонид. пас аз соли 1998 тариқи музоида аз ҷониби корхонаи дорои масъулияти маҳдуди навои шаҳри Душанбе харидорӣ гардидани 263352 адад яъне 60% саҳмии корхонаи консервбарории хуҷанди вилояти Суғд истифодаи минбаъдаи корхонаи консервбарории ноҳияи Деваштич низ бар дӯши соҳибкорон афтод. соли 2013 соҳибкорони корхонаи дорои масъулияти маҳдуди наво 175560 адад саҳмияи боқимондаро харидорӣ карда соҳиби комилҳуқуқи корхона гардиданд. аз ҳамон сол то ин муддат корхона бефаъолияту 80 нафар коргарон беҷои кори доимӣ мондаанд. 70-80 нафар кор мекарданд, бо воситаи маош таъмин мешуданд.
و در آنجا برابر تشکیل کردن افشرده‌های نوشاکه‌های انگور و سیب و شفتالو و دیگر محصولات‌های کشاورزی این چنین مخصوص دیگ‌ها مانده ایستاده شربت نوات تشکیل می‌کردند. نوات‌های بسیار عالی‌جناب تازه استحصال کرده می‌شد. بینای ماموری کارخانه امروز غیر مصندوق استفاده برده در آن جمعیت سهامی نورپلاست، حجره فروش چپته‌های هواپیما و کارگاه استحصال نان و محصولات نانی جای گرفتند. حیرت‌آور آن است که تا امروز مال و ملک غیرمنقول کارخانه کنسربراری ناحیه دیوشتیج از قبیل بینای ماموری، ترازوخانه، انبار محصولات تیار، کارگاه استحصالی، انبار مسائل ساختمان، جامعه‌شویخانه، حمام، مرکز گرمایدهی، ایوان‌ها و انبار نگهداری سوزشواری دیزلی و مازوت و دیگر انفراستراکچورهای اساسی یا رسان همچون بخش جمعیت سهام گشاده کارخانه کنسربراری شهر خوجند از نو به رسمیت درآورده و شناسنامه تکنیکی به قید گرفته نشده است. هرچند عاید این بی‌سروسامانی‌ها مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیج و صاحبکاران صاحب ملک کارخانه دارای مسئولیت محدود نوای شهر دوشنبه، مقامات داخلدار ولایت سوگ و جمهوری ده‌ها مکتوب حجت‌ها ارسال کرده باشد هم تا امروز مسئولان مهر خاموشی در لب زدند. با دیدن این منظره حزن‌انگیز هر بیننده را سوالی پیدا می شود. از نو به کار درآوردن و آباد و زیباگرداندن حالت کنونی کارخانه کنسربراری ناحیه دیوشتیج بر دوش کیست؟ در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در برابر تحلیل و بررسی سمت‌های سیاست داخلی و خارجی کشور ساکنان مملکت به کارهای آبادانی و سازندگی هدایت کرده شدند. خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. مردم меҳнатдӯст ва ободкори тоҷик дар арафаи яке аз ҷашнҳои муқаддас сисолагии истиқлолии давлатӣ қарор дорад ва дар ҳошияи он корҳои бузурги созандагӣ авҷи тозаро касб кардаанд. дар ноҳияи варзоб паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода шуда эҷрои саривақтии нишондодҳои паём вазифаи муҳими кормандони ҳама сохторҳои давлатӣ шумор дида шуд. дар ноҳияи варзоб низ ҷиҳати иҷрои нишондодҳои паёми президенти мамлакат дар самти дастгирии ҳамешагии занон ва ҷалби онҳо ба корҳои давлатӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. иттилоъ дода шуд ки дар ноҳияи варзоб бештари кормандони соҳаи маориф ва тандурустиро занон ташкил медиҳанд. ҳоло бонувон дар баробари мардон дар ҳама бахшҳо фаъолияти назаррас намуда саҳми худро дар пешрафти ноҳия гузошта истодаанд. ҳамзамон дар ин рӯз аз ҷониби бахши хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи варзоб ба иштирокчиён варақаҳои иттилоотӣ оид ба риояи гигиенаи шахсӣ ва талаботҳои муайяншуда дар самти муҳоҷират тақсим карда шуд. дар ҷараёни шарҳу тавзеҳ ва мавриди омӯзиш қарор додани паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид карда шуд ки минбаъд кормандони ҳама сохторҳои ноҳияи варзоб фаъолияти худро дар асоси нишондодҳои он ба роҳ монда ҷиҳати иҷрои вазифаҳои гузошташуда фаъолият хоҳанд намуд. барномаи ахборро идома медиҳем. тибқи пешгӯии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон охирҳои моҳи феврал барфрезӣ ва сард шудани ҳаво дар назар аст. пастшавии ҳарорат ва барф агар барои таъмини намӣ дар заминҳои лалмӣ мусоидат намояд, боришот ва паст шудани ҳарорат метавонад ба дарахтони ғарқи гул то андозае таъсири манфӣ расонад. дар ин замина истифодаи тавсияи олимони соҳа аз манфиат холӣ нахоҳад буд. муҳаммад моминзода ва аҳли дини карим бо истифода аз тавсияи олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон гузориш таҳия намуданд. бодом, зардолу ва шафтолу яке аз аввалинҳо шуда аз баҳори накупай мужда медиҳад. имсол низ чун дигар солҳо аз аввалинҳо шуда дар ноҳияҳои гарми ҷумҳурӣ дарахтони бодому зардолу ғарқи гул гардиданд. дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳо бошад картошкаи барвақт кишт гардида аллакай нашъу намо ёфтаанд. ҳавошиносон бошад чанд рӯзи баъдиро сержбориш ва боиси пастшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ мекунанд. дар сурати паст гардидани ҳарорати ҳаво ки ба андешаи олимони соҳа ба гули дарахтон ва нашъу намои картошкаи тирамоҳӣ то андозаи таъсири манфӣ мерасонад, андешидани тадбирҳои зарурӣ ба манфиати кор хоҳад буд. дудандозӣ дар боғу истифодаи нуриҳои органикӣ ва хасу хошок дар болои картошкаи тирамоҳӣ метавонад то андозаи таъсири мусбати сардиро пешгирӣ намояд. рӯзҳои наздик дар саросари ҷумҳурӣ сардиҳо пешгӯӣ шудааст
و برابر این پیوسته به این گفتنی هستم که باغداران اون نفرانی که با باغ تاگذار مشغول هستند در فصل در برابر سردی و پیدا شدنش حتما در داخل همون باغایی که علاقه غرق گل هستند خس و خسروبا باشد دیگر چیزا باشد دود کردن در کار است که همین آفتی که پیش می بیاد سردی که پیش می بیاد کمی هم باشد برطرف کرده شود. درخت زردآلو در حالت آرامی بودنش به 28 درجه خنکی تاب‌آور است و هنگامی که به دوره گلکنی میرسد این تناسب آمده به -1 برابر میشد، یعنی که تاب‌آوریش خیلی پست میگردد در دوره غنچه‌بندی در دوره گلکنی. олимони соҳа тавсия медиҳанд ки кишоварзон дар рӯзҳои офтобӣ метавонад қатори картошкаро нарм ва намнокии решаро кам намоянд, зеро дар сурати зиёд будани намнокӣ пӯсиши лундаи картошка ба миён омада ба хоҷагидорон зарурати дубора киш намуданро ба миён меорад. дар бисёр ноҳияҳои водигӣ аллакай он кишти тирамоии картошка дигар зироатҳое ки буд сабзида истоданд ва خوب می شود که برای پیشگیری کردن یعنی که پیشگیری کردن از سرمایه‌ای که در نظر است حتما با از نوری‌های ارگانیکی که پاروی چاروا استفاده خوب کردنشان در کار. فقط توصیه داده میشد که پاروی کهنه باشد، پاروی چاروا باشد، پاروی کهنه باشد یا خسروبا در همین قطارهای نورسته یا که نو سبزیده زراعت کارتوشکا و دیگر زراعت‌های سبزیجاتی که اگر سبزیده باشند بالا پوش کرده شده که میتوانیم که استفاده از آرامایده نیست استفاده کنیم تا اینکه همین آفتایی که در پیش میبیاد گرفته توانیم. олимони соҳа мегӯянд кишоварзон бояд ба ин ноҷуриҳои табиат дар асоси дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи андохта амал намуда нишондиҳандаҳои истеҳсолиро таъмин намоянд. дар мавриди саривақт ва босифат гузарондани чорабиниҳои агротехникӣ кишоварзон метавонад аз боғу тогзор ҳосили дилхоҳ ба даст оварда дар таъмини ғановати бозор саҳми худро гузоранд. муҳаммад мумизода, аҳлиддини карим, ахбор. сардӣ яку якбораи ҳарорати ҳаво ба соҳаи чорводорӣ махсусан дар мавсими наслгирии чорвои майда метавонад таъсири манфии худро расонад. дар сурати наандешидани чораҳои саривақтӣ эҳтимол аст ки насли навтавлид талаф ёбад. дар робита ба сардии эҳтимолии пешгӯикардаи обу ҳавошиносон чорводорон бояд кадом корҳоро анҷом диҳанд то ки тавонанд талафотро пешгирӣ намоянд. ҳамкорони мо мавзӯъро пайгирӣ намуданд. ҳавои сард ба организми чорво низ таъсири манфии худро мерасонад ва ин давра мавсими пурмасъулияти чорводорон ба ҳисоб меравад. сардии нобаҳангоми пешгӯишаванда метавонад бештар ба мавсими наслгирии чорвои майда таъсири зиёд расонад, чунки давраи асосии наслгирии гӯсфанду буз аз даҳаи дуюми моҳи феврал шурӯъ мешавад. дар ҳолати яку якбора аз гармии нисбии аввали моҳи феврал ба хунукӣ табдил ёфтани ҳаво ба раванди наслгирӣ бетаъсир намемонад. دوره دویم حامله‌داری مش‌ها و مادربزها و دوره نسلگیری هست. این را به اعتبار گرفتن لازم است که تاثیر هوای سرد را با راهی درست خوراندن چارو ما برطرف کرده میتوانیم. اینا برای همین ضرور هست که در هوای سرد و یخ کرده چارو را به چراگاه برآوردن لازم نیست، چون که باعث پرتافتن نسل آنها дар сурати риоя накардани чунин талаботҳо наметавон аз моли майда насли солиму бардамро ба даст овард. аксарият баргардондаҳои касалиҳои сироятӣ дар хок маҳфузанд. вақте ки солҳои боришот зиёд мешавад, хоҳед нахоҳед шусташавӣ қабати болои хок ба амал меояд. дар ҳамин мавсим бояд ки чорво пеш аз оне ки ба чарогоҳ бароварда мешавад бояд ки эмгузаронӣ кардашанд, масалан бар зидди касалиҳои сухтани ба зидди касалии оқсил, моли майда чорвои худи сохтар ба зидди бемориҳои бурадзод, энтеротоксин, чунки барангезандагони ин бемориҳо дар хок маҳфузанд ва новобаста чорвое ки эм карда нашудааст ҳангоми ба чарогоҳ ҳай карда бурдан ӯ барангезагон вомехӯранд. рушди соҳаи чорводорӣ дар он вақт таъмин карда мешавад ки агар чорвопарварон чорабиниҳои эпидемикӣ бар зидди бемориҳои гуногуни сироятию мавсимии ҳайвонотро саривақт гузаронд. дар он сурат метавон насли солиму бардамро ба даст овард. касалиҳои яъне ки гиҷаво ба вуҷуд меоранд сабабкори зиёди яъне ки ҳам зарари иқтисодӣ шуда метавонад,
инчунин бача партофтанаш вақте ки ҳамин касали фат кардем гиҷавии диктокалиост ки бо касалиҳои инфексионӣ ки якҷо вохӯрд ё ки касалиҳои сироятӣ мегӯянд ҳатман бачапартоӣ дида мешавад ва сабабам шуда метавонад. ба андешаи олимони соҳаи чорвопарварӣ дар давраи гузариш аз фасли зимистон ба баҳор аксари хоҷагиҳо махсусан аҳолӣ захираи хошоку дигар хӯрокро ба итмом мерасонанд. дар ҳолати сардии яку якбора чорводорон кадом корро бояд анҷом диҳанд? чорво бояд на камтар аз 7-8 воҳиди хӯрока ақлан ҳамин рӯз давраи гузариш бояд чорво батиҳанд. мо бештар аҳолӣ ба такя мекунем ки аҳолӣ бояд имрӯз чикор кунад ки говаша сеҳату саломат аз ҳамин хунуке ки дар пеш истодааст барорад. барои ҳамин ҳамун коҳи будагия ҳамун пахоли будагӣ коҳҳои будагия ба тариқи хушкӯр кардан камакак намак омехта кунанд камакак боқимондаи хӯрокҳое ки дар ҳамун хонавода ҳаст ҳавай илова кунанд. чорводорони мамлакатро зарур аст ки вобаста ба яку якбора сард шудани ҳарорати ҳаво махсусан моли майдаро дар ҷои гарм нигоҳ дошта ба миқдори зарурӣ хошок ва дигар маводи хӯрокаро тибқи меъёри муқарраршуда диҳанд. нуриддини қурбон, аҳлиддини карим, фирӯзи мусо барои барномаи ахбор. тағйирёбии вазъи ҳаво дар рӯзҳои охир кишоварзонро дар вилояти Хатлон водор намудааст ки барои нигоҳ доштани дастранҷашон бахусус ниҳолҳое ки имрӯз ғарқи гул ҳастанд тадбирҳои иловагиро амалӣ намоянд. бо ин мақсад олимону коршиносони соҳа бо кишоварзон вохӯриву суҳбатҳо доир намуда моҳияти масъаларо ба таври амалӣ меомӯзонанд. гузориш аз вилояти Хатлон. мувофиқи маълумоти мутахассисони обу ҳавошиносии мамлакат давоми ҳафтаи равон дар кишвар ҳавои сарду намнок пешгӯӣ карда мешавад ва вобаста ба ин олимону мутахассисон дар вилояти Хатлон анҷом додани чораҳои заруриро дар боғот, самти чорводорӣ, майдони кишти картошка ва дигар зироат ба манфиати кор меҳисобанд. мо аз чорводорон як тавсия метиҳем ки ҳамин чорворо беназорат намонанд. оғилхона ҷои гиргашти чорво бояд тоза боша. агар тоза набоша ин лои ифлосӣ шавад инам як хунукӣ таъсири худро месарад. баъд дар мардои пеш дар мардои асл барои ҳамин рӯзҳои вазвинӣ поруи ҳамин чорвои хӯра барои так мепартоянд инам як гармӣ метиҳад. мана давраи наслгирии чорво рафта истодааст. бояд ҳар як чорводор хонаҳои махсус як ҷоҳои махсуси барои барра нигоҳубин кардан чунин барра баъд аз таваллуд кардан барои зоидан бояд бадани вай qoq бошад чин як ду се рӯз як ҳолати гармида нигоҳ кунад. бинобар иқлими гарми водии вахш мавсими баҳор барвақттар фаро расида дарахтони мевадиҳанда нисбат ба дигар минтақаҳо барвақттар гул карда ҳосил мебанданд. аз ин хотир вазъи тағйирёбандаи ҳаво дар аввалҳои фасли баҳор аз кишоварзону боғдорон тақозо менамояд ки тибқи дастуру пешниҳоди олимону мутахассисон дар рӯзҳои сард омилҳои натиҷабахшро ба монанди обмонӣ ва дудандозии боғу тогзорро анҷом диҳанд. бинед ки агар ҳаво хунук бошад албатта мо бояд якум навбат бояд оби ҷорӣ ташкил намоем. ба ғайр аз ин истода бурдани таҷрибаҳои деҳқонои мо дуд кардани майдони боғҳо бо истифода бурдани масалан коҳи хушк, арареза ё ин ки тапак шел ки дар мардуми мо гап мезананд дуд додан ин ба он оварда мерасонад ки дар давраи сардии ҳаво аз дараҷаи паст қисмати болои дарахт дуд ҷамъ мешавад ва ин яке аз омилҳои нигоҳ доштани хунук назадани масалан боғоти мо. ҳамчунин вобаста ба вазъи иқлими минтақа мутахассисони соҳа кишти картошкаи баҳориро то аввалҳои моҳи март тавсия дода аз кишоварзон даъват ба амал меоранд ки баъди шинонидани тухмии картошка болои ҷӯякҳоро бо пору ва дигар маводҳои ғизоӣ таъмин намоянд. поруҳои пусидагӣ нимпусида ё пусидаи органикӣ бошад беҳад хуб мешавад. ҳаракат кардани кор ки ҷӯяк ба қисмати болои ҳамвор бошад. барои пешгирӣ ва нобуд кардани гамбусаки каларадӣ мо бояд пеш аз он пошидани ин корро як бор коркарди химиявӣ гузаронем. ва дар даврае ки картошка незада мебурояд истифода бурдани маҷмӯи нуриҳои микробиологӣ аз қабили геогумати баргӣ бо меъёри дар 1 гектар дар 300 литр об 1 литр геогумати баргӣ ва 3 килограмм карбамид. тибқи гуфтаи мутахассисон чунин тарзи шинонидани картошка дар моҳҳои декабр январ низ барои ҳифзи тухмии зери хок шинонида шуда аз сардиҳо аҳамияти зиёд дорад. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз вилояти Хатлон барои барномаи ахбор.
муоинаи техника дар ноҳияи вахш собит намуд ки техникаҳои мавҷуда ба мавсими кишти баҳорӣ омода ҳастанд. таи чанд соли охир аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг беш аз 50 техникаи кишоварзӣ ба маркази хизматрасонии техникӣ ворид гардид ки кори кишоварзонро осон менамояд. гузориши абдурозиқи азиз ва зубайдуллои қодир. дар ҳамоиши механизаторҳои ноҳияи вахш ҳама намуди техникаҳои кишоварзӣ ба хати тайёр гузошта шуда мавриди муоинаи техникии мутахассисони бозрасии назорати давлатии техникии вилояти хатлон қарор гирифтанд. Техника асоси рушди кишоварзӣ маҳсуб ёфта пешаи деҳқониро осон ва ҳосилнокии зироатро баланд мебардорад. аз ҳамин хотир масъулини бахши кишоварзӣ дар ноҳияи вахш дар назди худ ҳадаф гузоштанд ки бобати то чӣ андоза омода будани техникаҳо ба мавсими кишту кори навбатӣ маълумот бигиранд. дар ноҳия 48 адад тухми пошак мавҷуд аст ки тибқи нақшаи пешниҳод намуда дар асоси агротехникаи коркарди пахта мо дар муҳлати муайяншуда кишт намоем. дар пешрафти истеҳсолот нақши техникаҳо асосӣ дониста мешавад. танҳо дар истеҳсоли маҳсулоти пахта қариб 10 намуд техникаҳои гуногун тамға заруранд. дар маркази хизматрасонии техникии ноҳияи вахш аз соли 2008 то ин ҷониб 94 техникаи тракторҳо дода шуда ва аз ин 117 та таҷҳизотҳо ба хоҷагии деҳқонӣ дода шудааст. тавре маълум шуд дар намоиши техникаҳои кишоварзии ноҳияи вахш аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг техникаҳои нав ба маъраз гузошта шуданд. тавре масъулин иброз доштанд корхонаи мазкур дар даврони истиқлолияти кишвар ба кор шурӯъ карда ҳадаф аз он таъмин кардани хоҷагидорон бо техникаҳои гуногун мебошад. аз вақти фаъолияти корхонаи тоҷик агролизинг ба вилояти хатлон қариб 1500 тракторҳои гуногун тамға 3500 таҷҳизотҳо ба маблағи 231 миллион сомонӣ дода шудааст. дар амборҳои тоҷик агролизинг тамоми таҷҳизотҳо барои соҳаи кишоварзӣ яъне пахтакорӣ, зироаткорӣ, боғдорӣ мавҷуд мебошад. дар бисёр хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи вахш бо истифода аз даромади софи иқтисодӣ тракторҳои гуногун харидорӣ карда шуданд. механизаторҳо дар давраи кишту кори баҳорӣ имкон доранд ба хоҷагиҳое ки ба техника ниёз доранд кӯмак расонанд ва бар ивази меҳнати ҳалолашон рӯзгори осударо соҳиб гарданд. 4 сол шид ҳамчун механизатор кор мекунем. масалан пахта корӣ, кишти корӣ кор мекунем, ҳақ мо намегирем сари вақт. ҳама корро муайян кардаги хизматрасонӣ тайёра. заҳматҳои пайваста барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ. аҳли заҳмати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар баробари дигар самтҳои соҳаи кишоварзӣ ба картошкапарварӣ низ таваҷҷӯҳи махсус равона намуданд. ҳолати воқеии кишт ва нашъунамои картошка дар кадом сатҳ қарор дорад? ҳамкоронамон мавзӯъро пайгирӣ намуданд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дурнамои кишти картошкаи барвақтӣ дар мавсими ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 900 гектар муайян шудааст ки нисбат ба соли сипари гашта 475 гектар зиёд мебошад. хоҷагидорону кишоварзони ноҳия бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввалу аз ҷиҳати экологӣ тоза бо меҳнати содиқона ва талошҳои пайваста то имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар масоҳати зиёда аз 500 гектар кишти картошка гузаронидаанд. кишоварзони ноҳия баҳри даромад татбиқ намудани тамоми дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз сидқи дил меҳнат намуда ба нишондиҳандаҳои назаррас ноил гардиданд. иҷроиши нақша зиёда аз 50% ташкил медиҳад. ба даст овардани муваффақияти бештар, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ аз ҳадафҳои асосии кишоварзони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дониста мешавад. дар баробари интихоби тухмии мутобиқ ба муҳити зист ва ҳосилдеҳ, омилҳои дигари асосии рушд бахшидани соҳа ва ба даст овардани ҳосили баланд дар истифодаи усулҳои пешқадам ва риояи қоидаҳои илман асосноки парвариш дониста мешавад. дар ҷамоати деҳоти Исмоил баҳри иҷроиши дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оқилона истифода бурдани заминҳо корҳои назаррас ба роҳ монда шудааст ва
حاضر وقت به از طرف خواجگی‌های دهقانی و اهالی در زمین‌های هم خواجگی‌های دهقانی و قطعه‌های نزدیک حولگی کشت کارتوشکا برآورده شده است. ساکنان ناحیه در برابر استفاده قطعه‌های صحرایی همزمان در زمین‌های نزدیک حولگی و بین قطارهای نهال‌ها کشت کارتوشکا برآورده‌اند. زیرا نتیجه به دست آمده نشان داد که رعایت قاعده‌های علما اساسناک پرورش، استفاده تکنیکای زمانوی، دادن نوری و زحمت پیوسته برای گرفتن حاصل بلند و دلخواه اساس می‌گذارد. 115 گیتار کارتوشکا کاشتن آماده کرد. حاضر اینجا ما 70 گیتارش کاشتیم. یک روز با 8 گیتار 9 گیتار کارتوشکا کاشتیم. ما تکنیکی که کاشتیم. با این مقصد امروزها ساکنان در صحرا به طور دسته‌جمعانه فعالیت داشته به خاطر استفاده مقصدناک زمین تلاش دارند. در ناحیه باباجان غفورов مجموع محصولات کشاورزی در سال 2020 در همه شکل‌های خواجگیداری 1.7 میلیارد سومانی را تشکیل نمود. برای به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های بیکار خوابیده و زیاد نمودن میدان کشت از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورов در پرتو سیاست موفقانه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری راه‌اندازی کرده شده. خواجگیداران و کشاورزان پیوسته دستگیری می‌یابند. همین است که تلاش‌های ساکنان ناحیه برای زیاد نمودن میدان کشت و استحصال برزیادی همه گونه محصولات روز تا روز بیشتر می‌گردد. کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی امسال در میدان 280 گکتار کشت کارتوشکا به انجام می‌رسانند. در جماعت دهات یکاتوت ناحیه باشد طبق نقشه در میدان 54 گکتار کشت کارتوشکا برآورده شده است. گزارش همکاران ما. کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی با استفاده از باد و هوای مساعد دلگرمانه رو به زمین آورده هر قطعه در اختیار داشتهشان را مقصدناک استفاده برده تلاش بر آن می‌نمایند که با پرورش نمودن محصولات گوناگون کشاورزی در تامین امنیت اوضاع‌قواری سهم مناسب خود را گذارند. این سال موافق دورنما در میدان 280 گکتار باید کشتی کارتوشکا گذرانند و فکرمان هست از 25-30 تونگی باید هر یک گکتاری که کش کردیم کارتوشکا کم نگیریم. قاعده اگرتکنیک را با برآورده سر محل آب قطعی غذا قطعی تامین کردن در کارهای تمام. در جماعت دهات یکاتوت برزگران تلاش بر آن دارند که کشت این محصولات غذایی را باز هم افزون نمایند. در خواجگی‌های دهقانی و زمین‌های نزدیک حولگی پرورش نامگوی زیادی محصولات کشاورزی را برآورده از دان پروریده‌شان حاصل دلخواه به دست می‌آورند که آن از مدنیت بلند استفاده برای زمین بشارت می‌دهد. کشت کارتوشکا کوریده ایستادن در بالای وای عین زمان شلغمچه کوریده ایستادن دو حاصل بعدی کشتی کارتوشکا با کشتی آمادگی با کشتی تیرامویی جماعت ما همه خیلی تصمیم گرفتگیم که سه حاصله خیلی که سپارش‌های رهبری دولت است ما هم خیلی اجرا نماییم. مسئولین ناحیه و دیگر متخصصان ساحه در حدود جماعت‌های دهات با کشاورزان واخوری دایر نموده تاکید بر آن می‌نمایند که با استفاده از تکنیکای در اختیار داشته کشت کارتوشکا را راه‌اندازی نمایند. در برابر شنانیدن این محصولات که نان دوم به حساب می‌رود از نوری‌های مینرالی در سمت فراوان حاصل استفاده برده باوری دارند که امسال حاصل دلخواه به دست می‌آورند. دستگیری نوبتی سرور دولت در سمت از انداز زمین آزاد نمودن کشاورزان باعث دلگرمی آنها به وسعت بخشیدن کشتی محصولات گوناگون کشاورزی می‌گردد. مسئولین ناحیه از دستگیری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در سمت تامین خواجگیداران با تخمه خوشصفت اظهار قناعتمندی نموده تلاش بر آن می‌نمایند که نقشه کشت کارتوشکا را تامین نموده در فراوانی بازارهای استعمالی و زندگی شایسته شهروندان مساعدت می‌نماید. در ناحیه فرخور امسال در بخش خواجگی‌های دهقانی موافق نقشه باید در میدان 270 گکتار کشتی بروقتی کارتوشکا گذرانده شود. در جماعت دهاتی دهقانرق ناحیه اهل زحمت اقدام گرفتند که حاصل کارتوشکای بروقتی را از گرمخانه‌ها اولهای ماه اپریل به بازار استعمالی پیشنهاد نمایند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در جماعت دهات دهقانرق ناحیه فرخور اهل زحمت خواجگی دهقانی بختیار 10 نیت دارند که حاصل کارتوشکای بروقتی را از گرمخانه دائمی عمل کننده خواجگی تا اولهای ماه اپریل پرره جمع‌آوری کرده به بازار استعمالی پیشنهاد نمایند. کارتوشکا را ما نیت داریم که در آخرهای ماه همین مارس یا که در اولهای ماه اپریل پرره حاصلش جمع‌آوری میکنیم. با تکرارا کشتی دیگر نمود زیرات‌ها را به مانند مثل قلمفر و بالگری و بعد بویم جان و بعضی زیرات‌هایی که لازم هستند امورا کش میکنیم.
اهل زحمت خوجگی هر سال از این گرمخانه 3-4 حاصل به دست میارند. این زمان در برابر کارتوشکا در بین قطار نهال درختان لیمو، سیر، پیاز، کبودی و پمیدور پرورش کرده می شود. در حدود این دهات نویه در گرمخانه دومی عمل کننده نزد کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود صبح فرخور نیز آخر ماه ینور کشت کارتوشکا بر وقتی گذرانیده شده است که این حال در حالت خوبی نشو و نما قرار دارد. عموما موافق دورنما در بخش خوجگی های دهقانی جماعت دهات دهقانریق برای فراوانی بازار استعمالی و تامین احتیاجات ساکنان با این نامگوی محصولات غذایی کشاورزان اقدام گرفتند که میدان کشت کارتوشکا را زیاد نمایند. مهنتکشان جماعت دهات دهقانریق امسال موافق دورنمای نشان داده شده باید که در میدان 3 هکتار زمین کشت کارتوشکا را گذرانند. تا امروز زیاده از 27 هکتار زمین کشت کارتوشکا گذرانده شده است. در خوجگی دهقانی تشبوس جماعت دهات مذکور اهل زحمت هر یک قطعه زمین کارم را ثمرناک استفاده برده در برابر دیگر نامگوی زراعت‌های کشاورزی امسال نیت دارند که کشت کارتوشکا گذرانده حاصل دلخواه به دست دارند. در 4 گکتار گندمی بروقتی کوریدیم. از آن جمله تخمیای بستربویو پیشتوز. در 1 گکتار دیگر پیازی بروقتی مای کوریدیم. حاضر باشد در میدان 60 سوتیخ کارتوشکا کوریده شده. در خوجگی دهقانی معراج دهات دهقانریق نویه در اساس توصیه متخصصان و استفاده تخمی خوشصفت علاقه کشت بروقتی کارتوشکا گذرانیده شده است. در میدان 1 هکتار زمین کشت کارتوشکا را گذراندیم. کوشش میکنیم که کوکیل بلند خوبی کارتوشکا بگیریم. در مجموع امسال در بخش خوجگی های دهقانی نویه فرخور باید در میدان 270 هکتار کشت کارتوشکا گذرانیده شود. در جماعت دهات ظفر نویه کشت کارتوشکا در مرحله انجامیابی قرار دارد. در جماعت دهات ظفر ناحیه فرخور هر سال اهل زحمت در برابر دیگر نامگوی زراعت‌ها از کشت کارتوشکا حاصل خوب به دست می‌آورند. در خوجگی دهقانی راهیله امسال اقدام گرفتند که کشت بروقتی کارتوشکا گذاریم و حاصل خوب به دست بیاریم. موافق معلومات مسئولین تا امروز در بخش خوجگی های دهقانی نویه فرخور از 270 هکتار دورنما در میدان 240 هکتار کشت خوشصفت کارتوشکا گذرانیده شده است و کشاورزان با استفاده از باد و هوای مساعد نیت دارند که 30 هکتار باقی مانده را نیز روزهای نزدیک پررا کشت نمایند. کارمندان خوجگی جنگلی ناحیه میر سعید علی حمدانی در اساس تطبیق برنامه رشد باغ پروری بابت برقرارسازی و بنیاد منطقه‌های نو جنگل تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازند. حکمتالله حسین‌زاده گزارش می‌دهد. کارمندان خوجگی جنگل ناحیه میر سعید علی حمدانی فعالیت خود را در اساس نقشه معین کاری برآورده برای بنیاد کردن باغ‌های نو قطعه‌های نادر جنگل را برقرار می‌کنند. متخصصان سوئه در معرکه نهال شنانی امسال در میدان معین شده نهال درختان میوه دهنده و آرایشی و سایه افکن شنانیده با این را در بهداشت محیط زیست سهم خود را می‌گذارند. اصلا قطعه محور قطعه زمین‌های لالمی بوده در آن زینه‌باغ‌های دهه بوزخانه جایگیر می‌باشند. در قطعه باغستان شد باغ‌های مدنی یعنی باغ‌های استحصالی اساساً در آنجا زردآلو، شفتالو، سیب، ناک و سیب بهی پرورش یافته شده است. در نزد خوجگی قطعه نهال پروری فعالیت می‌کند که این بر رشد ساحه از منفعت خالی نیست. قید کردن به موارد است که در حال حاضر ما از نهالخانه خود برای برقرار بنیاد پراکنانی از درختان خودمان استفاده برده و اینچنین برای سودا و بازارهای ناحیه برآورده سودا می‌کنیم و از همین حساب سطح اقتصادی خوجگی را بلند می‌برداریم. با عقیده متخصصان استفاده عاقلانه بایگری‌های طبیعی خصوصا باغ و تاکزار نو نقش مهم داشته در بلند گردیدن سطح اقتصادی کارمندان و غنی گردیدن بودجه مملکت مساعدت می‌نماید. حکمتالله حسین‌زاده از ناحیه میر سعید علی حمدانی برای برنامه اخبار. идомаи ахбор бо мақсади коҳиш додани сатҳи садаманокӣ дар роҳҳои автомобилгард бо иштироки пиёдагардон аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе амалиёти пиёдагардро амалӣ менамояд. давоми чанд рӯз идома ёфтани ин амалиёт аз ҷониби масъулин нисбат ба 6189 нафар пиёдагардоне ки роҳҳои мошингардро аз ҷойҳои номуайяншуда гузаштанд ва ҳолатҳои садамавиро ба вуҷуд оварданд طبق طلبات ماده 340 کدکس حقوق ویرانکنی مامورای جمهوری تاجیکستان به هر یک قاعده ویران کننده با استفاده از برگک‌های جریمه‌ای در جای قاعده ویرانکنی جریمه ستانیده شد. گزارش همکاران
پایتخت مملکت شهر دوشنبه مرکز سیاسی، ماموری و فرهنگی بوده آینه ملت صاحب تمدن تاجیک به حساب می‌رود. قابل ذکر است که سالهای اخیر با زحمت‌های شبانه روزی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای مربوطه سیمای پایتخت کلاً دیگر شده. اینفراستراکتور نقلیاتی به طلبات معیارهای جهانی مطابق گشته شده است. اما چنانه که مشاهده‌ها نشان می‌دهند پیاده‌گردان زیاد به طور نادرست و برخلاف طلبات‌های قاعده‌های حرکت در راه عمل نموده از راه‌های سه سطحه استفاده می‌برند. نوبسته از این تامین بخطری پیاده‌گردان جزئی اساسی اشتراکشونی حرکت در راه محسوب می‌یابد. بنابر رعایت نکردن عادی‌ترین طلبات قاعده‌های حرکت در راه از جانب برخی از شهروندان و مهمانان صدمه‌های راه و نقلیاتی سر می‌زنند. مشاهده‌های گذرانده شده نشان می‌دهند که قاعده ویرانکنی‌های از طرف پیاده‌گردان صادر گشته در بسیار موردها از جانب جوانان و نورسان و دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های عالی پایتخت رخ می‌دهند. آنها از گذرگاه‌های زیرزمینی، روی زمینی و چراغک‌های راهنما درست استفاده نبرده کوچه و راه‌ها را از جای‌های نامعین عبور می‌نمایند. در بسیار حالات‌ها هنگام عبور راه از تلفن‌های موبیلی و گوشمانک‌ها استفاده می‌نمایند و به نقلیات نزدیک شونده به اهمیتی ظاهر می‌کنند که این عملی نادرستی آنها با فاجعه انجام می‌یابد. علاوه بر این اکثریت شهروندان جان خود را زیر خطر گذاشته از بالای پنجره‌های آهنین و مانع‌های صنعی بین قسمی ماشینگری راه بوده راه را عبور می‌کنند. تأسف‌آورش آن است که بعضی از شهروندان در برابر عبور نادرست راه همزمان جایهای سبزکاری کرده شده و گل و بوته‌های آرایشی را پایمال می‌نمایند که این عملی نامطلوب آنها از یک جهت به کاستشوی سیمای شهر آورده رساند، از جانب دیگر از سطح پست فرهنگ و مدنیت شهرنشینی و استفاده برای راه‌های زمانوی گواهی می‌دهد. ضمن پرسش اکثریت پیاده‌گردان سبب به چنین قاعده ویرانکنی راه دادن را به سراسیمگی ربط دادند که یک لحظه شتابی آنها می‌تواند بر رشته عمر آنها خاتمه بخشد. قاعده‌های حرکت در راه کفیل بخطری پیاده‌گردان بوده از هر اشتراکچی آن رعایت حتمی آن را طلب می‌کند. از تحلیل‌های کارشناسان ساحه بازرسی برمی‌آید که همسال 55-60% صادرشوی صدمه‌های راه و نقلیات در حدود پایتخت با اشتراک بی‌واسطه پیاده‌گردان رخ می‌دهند. از اول سال تا به امروز در حدود شهر دوشنبه 35 صدمه راه و نقلیات به قید گرفته شده است که بر اثر آن 9 نفر شهروند هلاک و 42 نفر دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی گرفتند. از شماره عمومی صدمه‌های رخ داده 25 حالت را زیرکنی پیاده‌گردان تشکیل می‌دهد که در نتیجه 5 نفر به هلاکت رسیده، 25 نفر دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه‌های پایتخت بستری گردیدند. با مقصد بلند برداشتن انتظام اشتراکشونی حرکت در راه، کاهش دادن سطح صدمه‌ناکی با اشتراک پیاده‌گردان طبق سپارش رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه شروع از 10 تا 20 ماه فوریه سال روان در حدود پایتخت عملیات پیاده‌گرد تشکیل و عملی شده است. عملیات مذکور در اساس نقشه علاهیده با استفاده قوای وایسته‌های کارمندان میلیسیای پایتخت و شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه راه‌اندازی گردیده است. ضمن راه‌اندازی نمودن چاره‌بینی مذکور و عملی نمودن کارهای نظارتی نسبت به 1118 نفر پیاده‌گردان برای طلبات قاعده‌های حرکت در راه را ویران نمودن و از جای‌های نامعین شده راه گذشتن با دسترسی ماده 340 قسم 1 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در جای قاعده ویرانکنی با استفاده از برگک‌های جریمه‌ای به اندازه 7.50 درمی به هر یک قاعده ویران کننده با مبلغ عمومی 8385 سومونی جریمه ستانده شده است. علاوه بر این مشاهده‌ها نشان می‌دهند که پیاده‌گردانی که از دیگر مناطق جمهوری وارد پایتخت می‌گردند عادی‌ترین طلبات راهگذاری را دغلانه ویران نموده راه ماشینگرد را از دلخواه جای عبور می‌کنند که این عملی آنها در بیشتر موردها به صدمه‌های وزنین حتی مرگ‌آور آورده می‌رساند. رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از تمام ساکنان و مهمانان پایتخت احترام خواهش می‌نماید که حیات و سلامتی خود را امین نگاه دارند. راه‌های ماشینگرد را تنها از جای‌های مقرر گردیده از گذرگاه‌های زیرزمینی، روی زمینی و از نزد چراغک‌های راهنما گذرند، زیرا یک لحظه شتاب و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه باعث به وقوع پیوستن حادثه‌های ناخوشی نقلیاتی می‌گردد. با سهم یک نفر صاحبکاری تاجیک دومین چایخانه ملی در شهر مسکو فدراسیای روسیه به فعالیت آغاز کرد. هدف از بنیاد چایخانه معرفی طعم‌های ملی و عنعنه و سنت‌های مردمی محسوب می‌یابد. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. چایخانه با طرح و سیمای کاملا ملی در مرکز شهر مسکو به مکان دوست داشته هموطنانمان و نمایندگان خلق و ملت‌های دیگر تبدیل یافته است. طعم‌های لذیذ و خوش‌طعم ملی از قبیل آش پلو و قروتاب، لغمان و دیگر نامگوی خورش‌های ملی چایخانه زرافشان علاقه مشتریان زیاد پیدا کرده است. در روسیه صاحبکاران تاجیک زیاد شده ایستادند. در قطار صاحبکاران دیگر ملت و دولت‌ها
бисёр фаъолона пеш рафта истоданд. Чойхонаи миллии тоҷикӣ тамоми таомҳои миллии тоҷикӣ пешкаши мардум гашта истоданд. имрӯзҳо намояндагони чандин давлату миллатҳо дар ин ошхона бо расму оин нақшу нигор таомҳои миллӣ ошноӣ пайдо карда истоданд. дар шаҳри Москва ин чойхонае ки дар он номгӯи васеъи таомҳои миллӣ ва нону кулчаҳои танӯрӣ аз сӯи ҳамватанони мо пешниҳоди халқу миллатҳои дигар гардонида мешавад. эҳсоси гарми ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ муҳимтар аз ҳама арзгузорӣ ба гузаштаи пурифтихори ниёгон ҳамватанони моро водор мекунад ки бо бунёди чунин марказҳои хизматрасонӣ муаррифгари таъриху фарҳанги пурғановати хеш дар Федератсияи Россия бошанд. ин ҳама кӯшишу ҳаракатҳо барои ҷалб кардани сайёҳон ба Тоҷикистон мебошад. расму мусаввараҳои инъикоскунандаи манзараҳои дилфиреби ватани биштосоямон ва пешниҳоди анъанаву суннатҳои миллӣ дар чойхонаи Зарафшон ба таври густурда ба роҳ монда шудааст. ба баркардани либосҳои миллӣ аз ҷониби пешхизматҳои чойхонаи мазкур низ таваҷҷӯҳи намояндагони дигар халқу миллатҳоро ҷалб менамояд ки ин ҳам як василаи тарғиби анъанаву суннатҳои хоси миллати кӯҳантамаддунамон ба ҳисоб меравад. ба кор ҷалб кардани беҳтарин ошпазҳои тоҷик дар чойхонаи миллии Зарафшон дар кӯтоҳтарин замон ин ҷузъи фарҳанги болои миллати сарбаланду шӯҳратдори тоҷикро беш аз пеш ба ҷаҳониён муаррифӣ хоҳад кард. ҳамон тавре ба назар мерасад ҳамватанони мо бо вуҷуди кору иқомат дар кулли кишварҳои ҷаҳон ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш арҷ мегузоранд ки далели ин бунёди даҳҳо марказҳои хизматрасонӣ ба мисли чойхонаи Зарафшон мебошад. Ниҳоят Али Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия махсус барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.